Barakende urmattуу көрөрмандар, жаңы көкбөрү сүйүүчүлөр. Жана ошондой эле бүгүн мына жарым финалды көздөй келген Шахтер жана Достук командалары. Алдыңыздарда бүгүн бүйүрдү кызыткан сонун бир көкбөр оюн баштап турабыз. Ал эми ортодо калыстыгын кылып аткан 4 жолку көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү Койгелдиев Марлис. Ортодо өзүнүн жардамчы капитан менен биргеликте оюнду айтып коеюн. Кайсы команда салса айырмасы жок. Кайсы команда биринчи салым салса, Кайри Мажикеден $100 кетти көрөм. Шахтер салып айырмасы жок. Düşüp kaldı. Эми Шахтер командасы көтөрдү 10-чы катар салымдагы Акылбек уулу келди. Gelmiş salım salsa bir anda o zaman $100 verir. $100 gitti. Canoşunlara kaybacının $100 gitti. Şahtör komandası bir salımının 200 baks işte şıtır şıtır. Da komanda kuramları tömendігіні Достук командасының құрамы команда капитаны Ниязов Меңген Арғымағұлы, Сұлтанұлы Балдай, Сусамыр, Абдыкалилұлы Бексұлтан Ақбура, Майлыбашев Таш Достук қайра қайтарады. Достук Бешеке барға Чорши Исаков Ильяс Намыз, Тыналиев Рустам Комсомол, Насырбеков Сыймын Көкжақақ, Жеңішбеков Елуан Ичкесу, Ниязов Бекулатұлы Исақ Трон, Болотбеков Нұрдин Камбат. Команданың жетекшісі Қадыров Орифжан, Машықтырушысы Исақов Ильяс, Саяпкері Мырсахматов Талай. Мұны әме. Bir туғандар. Әлемі Шахтер командасы бірінші қатар Каналымызға қатталып қалыңыздар, ұнатылдар. Төрегелдиұлы Мұхаммед, Меңген Арғымақ Алғаран, Жолдаш Надарқұлов Аюр, Теңізбеков Сапарәлі Қаскен, Ешмұратов Шерхан Кабач, Ешмұрат, Ақжолтай, Бақытбекұлы Шұлқар Амандор, Абдуллаев Арген Камерхан, Елміз Қадыбеков Дейтор, Мусабеков Тілек Красавчик Ақылбекұлы Келбек Бақкен, Мамасайытов Абуакер Береке. Манас. Команданың жетекшісі Манас Иліпбек. Башқұрысы Бақанбаев Рамзан, Саяпкер Алтыбаев Қалай. Азыр Қайраның командасы Манас. Меңген Арғымағын Платинум. Жалынды көздей Достук командасы бара жатқандығын көріңіз. Манага Достук. Азыр жанында bir атаңдашын Üçüncü minuta vakit ketdi. Esas sanları 2-1. Alğaçkı salındı. Nurdin Bolotbekov andan keyin Manas Niyazov saldı. Әлем Шахтер командасының birinci salındı 50 sekund geçti. Акылбекұлы келді. Бақкен Арғымақ менен барып Ерлан Дозының $100. Жана ошо көрөрмандар көптөн күткөн көкбөр оюну эң кызыктуу деп учурларга дагы келди. Акырында ушул жарым финалдык беттешке деп мына жерлерден айылдардан келип мына азыр демеушүлүк кылып сону бир белгиштер аткан көрөрмандарына бир алкыштар коюп 6-чы катар өзгөчө темпте уланып атат. 2-2. Бакытбекұлы Шұңқар Меңген Арғымағы Амадор Арғымағы менен барып мыкты берген салымды орындатты. 2-2. Бир ага карабастан Шахтер командасы эмне деген гана жолду басып келген жок. Эшиктен киргенде Өз тайпасынан чыгуу үчүн Сарыөзөн командасы менен өтө бир кызык оюнду куруп берип 5-4 эсебинде утту да өз тайпасынан чыкты. Әлемі Достук командасы дагы өз тайпасынан мыкты оюндарды көргөзүп, мына ушул жарым финалга жеткендигин айталы. Азыр эми уткан команда финалда экинчи орунду Шахтер командасы көтөрдү. Шухар кайрадан эле. Бул эми Ешмуратов Шерхан. Ешмуратов Шерхан
Шерхан барады. Бұл командада еме Ешмұратовтардан екі, біреу Ешмұратов, біреу Ешмұратов, Шерхан. Қарусы кетіп қалған байты. Өстегі Шерханды көтеріп жүрген арғыманға өзімізден елар беріш керек. Тегірменден ташымдай болған еле мұны Шахтер командасының палуандары машалла деп тұрады. Құдайым көз тигізбесін. Жоқ. Балуан жігіттерді ат көтеріп жүргенін еле сүйді еле. Мынау жауын қарамастан Шерханнан жақсы бір әрекет көрді. Қайрадан еле Шерхан жақсы көтеріп алды жерден. Шерхан taşı girip 6. minut ayaktan 7. minutta vakit ketdi esep sanları olsa 2-2 Şahtyor komandasının takımında eken jarmashib atadi Farhat. Al. Deylik 7. minutta жүріп atkan учурда эки команда ортосундағы алгачкы жекеме-жеке жүрмөдүр. Азыр эки команданын жекеме-жеке оюнчулары аргымактары ортого түшөт. Куантай Сусамыр менен Аюн менен жолдош. Куантай менен жолдош Назаркулов. Куантайдын миңден аргымагы Сусамыр, жолдоштугу Аюн. Аюн деген эки аргымак азыр Аюн менен Сусамырдын жекеме-жеке тиреши. Жекеме-жекенин чеберлери алдыңыздарда мынакей жолдош Назаркулов менен Куантай Султануулу. Куантай экейди дагы жерден көтөрдү. Такымга базууга жетишкен Куантай азыр эми Шахтер командасынын коргонуусун көрөбүз. Өткөнү берүүнү жазады. Исхак Болотбекулу. Бекболотуулу Исхак. Бекболотуулу Исхактын миңден аргымагына Трон аргымагы менен ойнотуп аткан Исхак. Ыңгайлоо алды күтүп аткан Исхак. Азыр көрүп атабыз мына Шахтер командасы мыкты коргонуп атат. Бакта бирөө бар. Ал эми Исхак Бекболотуулу 2004-жылы төрөлгөн көпөрүчү мындай бир тактиканы өзгөртүп тайгазан түбүндө айланып тура бергенде эч майнап чыкпасын түшүндү дагы. Өзүнүн тайгазанын көздөй бир узатып алып жана калса өнөктөшү менен Нурдинге барды. Нурдин өткөзүп берүү болобу? Биринчи болбой эле мына Нурдинге Манас экен. Ниязов Манас. Платинум менен чабууга чыккан Манас. Dostluk komandasının çabukçusu Niyazov Manas. Kayradan elesini götürdü. 10. minuta жүріп отыр. Азыр эми жанында капитан жүрөт Кыяс Ниязов. Миңген аргымагы Лор Кыяс. Миңген аргымагы Лор. Бир голда. Кыяс 87-жылы төрөлгөн көпкөрүүчү. Кайрадан капитан Мухаммед көтөрдү. Төрөгөн жолу Мухаммед деген жерде Деңизбеков Сапарали. Сапарали. Чабууда Шахтер командасы. Тең атаандаштыкта өтүп аткан оюн караңыздарчы. Жарым финал бул эми. Финалга тете оюн жүрүп атат эки команданын ортосунда.
Азыр эми сапар эле өткөзгөнү жок, өткөзүп берди. Сапар эле өзүнүн катымында жүрөт. Дагы деле болсо мына азыр өнөктөштөр өткөзүп алуунун аракетин көрүп атат. Бирок достук командасындагы жармашып отуруп Dini ötkürülmedi. Jönlü tur. да кетти. Шахтер командасы. Абдуллаев Арген. Мына ушул жигит кече өз тайпасындагы оюнда мыкты деген оюн көрсөтүп мына достук. Бешинчи салонда орнатқан. Есеп 3-3. 3-3. Елге деген аталмашты, елге деген мықты ойынға тартылып отыр. Жерлмандардан бірінші минутта 20 секундарын қалды. Есеп сандары 3-3. Стартқа ташталған теке. Көтерді. Достук командасы. Жекеме-жеке. Акбура ортада ғой. Так, Бексултан Абдыкалилуулу Акбура менен Жумалиев Муратбек Коян менен жекеме-жекеге чыкты. Коян аркылагы менен Акбуранын жекеме-жекедеги тиеш уланып атат. Муратбек дагы ушул Коян аркылагы менен Сарыөзек командасында мыкты оюн тартуулады. Сарыөзек командасына каршы оюнда мыкты оюн тартуулады. Азыр эми мына жекеме-жекедеги жекеси мыкты болуп, акыры өжөрлүк менен Коян аркымак Акбураны түрткөн, бирок азыр кайрадан Акбура аркымак өзүнүн баштапкы абалына кайтып келди дагы. Бексултанга ыңгайлуу абалды түзүп берип аткан Акбура. Aldı. Bak kendi Abdülkalioğlu, Beksultan. Akırkı minuta. Sağ olun Manakem. Biri sıyla vurmakta olan keremet oyun bolu oldu. Güzel oynamışlar falan. 25 sekunda kaldı. Ayda da gelsin. Vurmuyor musun bakça? Vur. Sekundal toplattıram. 15 sekunda kaldı. Ya. Açıldı. Açıldı. Ağzımız açıldı. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Haydi yorumlanlar. Kol yapalımlar. Monlar oyuncu böyle. Төрттөр тексерүүндө жетип калды биринчи тайм. 5 мүнөт тыныгуу. Урматтуу көп көрүүчүлөр, кайрадан оюн табасына күтөбүз. Так. Азыр эми достук командасы Таши. Майлы башак Таши. Alda kol takımlarını oynadılar. Kaygıdan üzerinden var. Bak yeni. Şahtör komandası götürdü. Бирок азыр достук командасындагы эми чабуулга чыгып барып азыр чабуул кайтарып отурат. Эми кезек Шахтер командасында.
Ortada kalız Koygeldik Marlis, Göçmender oyunun 4 yıllık çempiyonu. Buga çeyin özü dağı köp komandalarda mıntı oyunları tartılap жүрген. Taş taşay. Şolu. Türkiye'nin 34 yıllık ardından bölümleri boyunca oyunda özünün kalыстığını görsetip oyunga gözlemeli kılıp atan hazır kime çeken. Aldı, ayı argımagı menen Жолдош кийип атат. Көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Азыр гана мына атты томуралган өткөз такып басты. Да, кучактап алып мынакей Эрмис Каныбеков. Жолдош Назарбаев жардам менен. Демек кайрадан эле сол айланба жекеме жеке. Так, жекеме жеке. Айыл менен Акбура. Жолдош менен Бек Султан. 15'te kaldı ya. 600 limanın karşılaştı lan. 600 liman. 600 liman Bek Sultan götürdü. Bakımda bastı. Yine de mi? Avukta zitle çıkması öldü. Toluğu menen boşaldı Bek Sultan, Akbora menen ötközüp elini hareketi türöjü özü düzele çabıldı gözü jönөгө карай турган бекет. Азыр өзү эле баратат, чабылды көзү бара жаткан Бек Султан артынан жетпей келатат мына Шахтер командасынын оюнчулары. Ай. 5-минутта Starttan 5'e girip ketkenliğinden ulam. Bir oyuncusu Ayıp Mamıs'ın gözüne geldi. Hazır Dostluk komandasında ilk bir sorun mümkünçülük. 3'e 4 uçurda faydalanып atыр. Esep sanın bir top özgörtüp alıngan жақсы мүмкүнчүлүгү бар. 2 минуттагы bir top чоң убакыт. Ошол учурда Болотбеков Нурдин көтөрдү. 2 минут олай чыкты. Ушул мүмкүнчүлүктү Достук командасы пайдаланышат. Өзünü көздөгөн максатына жетти, салымды сал, эсеп сандары 6-4. 7-минут аяктап 8-минутага убакыт кетти.
Da kalsın ışkırığı. Şahtyor komandasından dağı bir oyuncu. Bunlar değil, startқа aşıkça girip ketip atат. Жигиттер ошол старттык жакты туура караңыздар. Мусабеков келет красавчыктар. Haydi takasa. Көтөрүп алып кыя. Şaşma. 7-4. Kalçağı duran ormanlık yapalım. Şahadırayla dostluk komandası görüyormuşlar. Arkadaşlarının bir oyuncu ayırmamışsa çıkkanı çünkü tura faydalanıp buna esep sandarının andan arı çoğuruladı onu. 7-4 esebinde azın dostluk komandası ikinci tayın. 10. minut. Götürdü. Alıp gözü çıktı. Cekeme cekeme. Hazır cekeme-cekede Kuantay, Susamır menen. Alemi Koyon Arıkmağın önüne otkan Murat Bey. Koyunda gülüşegen atlayın. Bir üstü kanalda yapacağız. Götürüp atat Kuantay. Молодец, saçlar kendine. Bir like. Takımdan bastı. Çiğimden çıkıp bana hazır önöktöşlerini izlep atat. Özü düzele çavuldu gözü çıkını. Ben caldız, ben de caldız buldum. Eli gana İshak'ты izlep taptı. Niyazı Manas. Nasıl? Ağzına öptüm şey. Takımdan çıkardı. Taygazan önünde jakındap kelген Manas. İkinci tayım akırında sabahları var. Haydi takasa. Haydi takasa. İkinci tayım 2 minuta kaldı o oyunun bitiyordu. 4. Katarsan'da İşmuratov Şerhan götürdü. Buna Bek Sultan'ın korgonu zıngırağı. Ушундай мыкты коргонуудагы өзү бир мыкты чеберчилик менен салымды орундаткан Эшмуратов Шерханга бир гол чалган.
Мықты әрекет көрді Манас. 30 секунда қалды. Niyaz alıp koydu. Ya Baytay. Çalımda dostluk komandası 13. salındı. Vakit oşetip bırakayım. 5, 4, 3, 2, 1, stop. İkinci time sonuna çıktı. Ezem sanları 10 tutar. 5 minutta da vurmak tutalım. Bak жеке Абдыкалимов Бексултан жана ошондой эле Теңизбеков Сапарали. Эсеп сандары 15. Анан урматтуу көрөрмандар, эртең Кудай буйрса азыр убактысы белгиленет. Биринчи лиганын 3-4 орун үчүн жана ошондой эле финал өтөт. Кудай буйрса ушул майданда. Эле мен бүрсүгүнүн 7-синде жогорку лиганын 3-4 орун үчүн жана ошондой эле финалдары 7-синде бар. Эртең биринчи лига финал жана 3-4 оюндар болот. Жеке орун алууда Тыналиев Рустам менен бул азыр айтабыз. Акылбек уулу келди, Рустам биринчи көтөрүп чыгам деген, бирок айнамбалар кетти. Так көтөрдү. Исхак Бекболот уулу. Ay barat. 3. минута. Соңуна чыкты. 4 минутта. Мына Шахтер командасынын ар бир салымына 1000 сомдон бар. Эсчо достук командасы. Салдырсаңар чоңду берет. 5 миң сом чакчалап чакырып. Жалалабадтан Акжол мырзанын аты. Hazır geldi dağı kayradan startı gözleyip taştaldı. Götürdü Nurdin. Nurdin'de mingen argımağı da öte mıқты, kambat attı argımağı değil. Olmanın Nurdin biraz çoğunluk kılıp ötü bu argımağı için. Jelleysiz de bazılar özünün tayğazan oyun talasının ortasına çeyip barıp andan keyin kayırılıp alıp çavuğa çıgının hareketi görüp atkan Bolotbekov Nurdin. Manas'ta kütüp atat, Manas geldi. Bir kalkıp durup alıp unutura görgen Manas. Takımga bastı.
Чабылга Манас платинум аргымагы менен. Aldı. Taşı baban, buna ki köpten beri görünmeye kalgan taşı. Buna hazır geldi de ak bulut argımağı menen geliyor. Saldı. Taşın altı жақсы екен, күлін екен, жоқ, арбушту қанат таштайды екен, да? Жеңіл екен, Karşı bu заявкага атынын өзгөртүүсү боюнча аргымактын ысымы жазылган эмес. Буга чейин Манастын минип аткан аргымак ушу платинум болчу, ошол боюнча эле биз жарыя берип атабыз. Кыскасы кемчилик бизден издебейбиз. Осмотрга ынтымак намыс командалары келгиле. Ынтымак намыс командалары Сондай болот бе? Zor olsa gerçi. Almasan kalmacıyı bir otola. Şahtyor komandası çabıldı. Бақыт Бекұлы Шұңғар тақымында Ригоя Варгулова, Ишмұрат. Sağ. Ал. Ailenin cenge tireşi. Şahtör komandası. Жазаны көзден келді. 9 minut 15 sekunda. Oyun talasında 3 metre. Бос еспай. Сақсыға тартып. Неме, канал ма, алғымақ деген. Вандай чабылға өзі барады. Салым. 13-5 есіп. 9. minutta 45 sekunda anıtlandı. Başarıya 5 minut bir vakit kaldı. Ынтымақ командасы осмотрға келгіле. Тұрғалды, азыр достық командасы. Манас көтерген бірақ Шахтер командасының ойыншысы. Да, қалды, Ешмұратов. Чауылға бара жатыр. Арбер салымларға 5.000 сомдан бар Шахтер командасы. 11-ші 1000 сомдан 5.000 сом таштап кеткен.
Мына ушинтип азыр достук командасы чыкпай камчыдай көрүнүп отыр. Koy verdi. Эшмуратдын такымына Ayraktan tuyaksın. Жакшы жулуп алды атандаштын. Кайра өткөзүү берүүнү жазады. Бул эми 9-катар сандагы Эмирлан Жеңишбеков. Теке чийимди таштап чыга элек. Чийимди тегерегинде турат. Ana koyuyorum Ana koyuyorum. Так, жекеме жеке. 2,5 мүнөт убакыт калды. Шахтер командасы мына 1,5 мүнөт убакыт калды. Азыр эгер салым салсаңар, жанагы 5000 сом кетти дейт ошо. Буга чейин ар бир салымыңарга 1000 сомдон да 5000 таштаган азыр эме бир эле салым салсаңар ошол 5000 кетти дейт. Туптура мына үстүңөргө окшогон өңдөгү акча турат. Algandan yine айтып. 5000'e aşiren bu kuattaydı. 5000'e aşırdı. Sayılır attı. Beni almıştan 5000'e. Akırkı minuta жүрүп атат. Aşağı 5000 sorun var. Ji 35 sekunda kaldı. Emi janagı 5000 so'm turadi. Жарым финалда достук командасы 7-сентябрь күнү ошол майданда финалда ойнойт. Ал эми Шахтер командасы достук финалга чыкты, финалга. Ынтымак достук командалардын ортосундагы жеңилген команда менен Шахтер командасы жеңгели, достук командасы менен 7-сентябрда оюн талаасынан жалпылдап өтөбүз. Келгиле эки команда батага келгиле. Омин, жигиттер алакан жаялы, ат жалы жеңил болуп, ар дайым байгели болгула. Ат үстүндө аман эл ичинде эсен болуп, Аллахым жаман көздөн, жаман сөздөн тышкары кылып, мына ушундай эли журтуңарга ак кызматын өтөгөн мыкты эр азамат жигиттердин катарында болуп табылат. Омин.